Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri 2025 tuje mu makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru mugezweho nanjye Mushakamba mfatanije na Sentama uramahoro? Ni amahoro Mushakamba, turaho namwe mwaramutse amahoro? Yego natwe twaramukanya amahoro. Yego. Byimfashe bite tugiye kugaruka ku zengingo? Ingingo tugarukaho ni ingingo zigera muri 3. Hari ingingo ivuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye kwandavurira mu makipe y'umupira w'amaguru akorana n'u Rwanda nyuma y'uko Tshisekedi atsinzwe muri diplomasi mpuzamahanga. Turaza kubibona. Yego. Indi ngingo u Rwanda rwagaragaje uko FARDC n'abayifasha bashakaga gutera u Rwanda bikabananira. Ingingo ya 3 rero turareba uko Minisitiri Nduhungirehe yatamaje amarira ya Perezida Neva w'u Burundi. Yego. Yego. Hagati aho ariko ngo wenda mbere yuko twinjira mu ngingo nyirizina. Yego. Loni, akanama k'umutekano ka Loni kari kuvuga ko ngo byakomeye Bukavu ubu ngubu rwose iri ku murongo ukurikira Goma mu kujya mu maboko y'intare za Sarambwe. Uko ni ukuri ukurikije urabona ko hari abantu baharwanaga cyane ni FDLR n'ingabo z'u Burundi. Barimo barikuramo ku Burundi batangiye kugenda bahava muri kariya gace berekeza mu duce twerekeza cyangwa twegereye za Uvira hafi n'umupaka n'u Burundi, uduce twegereye u Burundi nitwo barimo berekezamo basubira inyuma. Kuba basubira rero icyo bivuze ko imbaraga zari zirinze Bukavu zirimo ziragabanuka ku buryo kuyifata byaba byoroshye cyane ko M23 yamaze kwinjira muri Kivu y'Amajyepfo ikaba yarageze za Nyabibwe za Karehe. Urumva ko ni ibintu byoroshye kugira ngo izagera i Bukavu, kandi twabonye umuvuduko ifite muri iyi minsi udasanzwe. Ni ahantu bizwi neza ko intambara yaho yoroha. Iroroha cyane bitewe n'uko abaturage ba hariya ntabwo bajya bivanga mu mirwano. Ariko hari ikintu njya nibaza bwana Sentama. Yego. Nkurikije ukuntu FARDC irasa M23 no ku baturage bayo ntacyo yikanga igakubita BM. Uriya ari BM ayo M23 ifite yafashe iramutse iyahindukije ikayerekeza kuri FARDC, uriya dukurikije induru bagira bari gukubitwa na Kalachnikov na RPG. Yego. Uriya babakubise uburiro wa BM noneho batsakuza bingana iki? Burya bagira ibintu bibiri. Bagira kuvuga cyane, kabamo no kwiruka. Yego. Niyo mpamvu ubona bavuye za Cyanzu biruka banyura za Bunagana bakomeza za Cengerero bajya Rucuru bajya za Kiwanja bamwe berekeza Kanyabayonga biruka, abandi bamanuka muri Bwito biruka, Bwito barayirangiza bafata muri Masisi biruka, Masisi barayirangije bafashe muri Kivu y'Amajyepfo biruka. Bagira ibintu bibiri, kuvuga cyane no kwiruka. Uriya nk'ira Sukoyi ihagurutse byagenda gute? Sukoyi? Iriya Sukoyi bafashe ihagurutse. Uriya ntibazasakuza kugeza nyuma y'imyaka. Ibyo ihagurutse urumva ko buriya ukuntu bagiye batera ibirindiro bya M23 n'ibikoresho bakoreshaga. Yego. Ari ikoresheje ibyo bikoresho. Kandi birabifite. Yego. Noneho twababona biruka sinzi uko bakwiruka. Abantu bajyaga bavuga ngo ni kibuno mpamaguru, sinzi noneho twamwita n'iki. Baryama hasi bakarira. Jean Pierre Lacroix. Yego. Wa muyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro ubwo bya ONU. Si wa Mufaransa? Wa Mufaransa. Yatangaje ko M23 ikomeje yerekeza mu mujyi wa Bukavu ku buryo izawufata vuba bishoboka. Yego.
mu kiganiro n'abanyamakuru yagize ku itariki ya 31 z'ukwa mbere, yego yagize ati imirwano yerekeza muri Kivu y'Amajyepfo yatangiye tariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere 2025, M23 yigarurira umujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru. Jean Pierre Kurwa yagaragaje impungenge ko M23 ishobora gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu kiri hafi yaho uyu mutwe uri nk'uko wabigenje i Goma. Ati urabizi ntabwo duhangayikishijwe gusa n'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko iyo urebye ibihe byahise, bimwe mu bintu nk'ibi bishobora guteza amakimbirane mu karere kose, bityo ni ngombwa cyane ko hakoreshwa ingufu zose za diplomasi mu kwirinda ko ibyo byaba. aho ageze se noneho yemeye diplomasi? Bemeye arega iyo umuntu yihagaze akawukubita umuriro byose birahinduka. Ntabwo nari ko uriya mugabo yashyigikira diplomasi. Uyu mugabo yavuze ko amakuru afite yahawe M23 ugeze mu birometero 60 uvuye i Bukavu. Biro ntaramakuru by'abanyamerika AP Associated Press byatangaje ko abasirikare ba leta bari muri Kivu y'Amajyepfo bose bashyizwe mu mihanda ikikije umujyi wa Bukavu ngo utigarurirwa na M23. Ariko saba bazaruta barigoma. ni bimwe bajya bavuga ngo gusetsa imikara. Gusetsa imikara ntabwo yego ziko byaborohera. Nibyo twigire ku mabaruwa yandikiwe bimwe mu makipe afitanye imikoranire n'u Rwanda, harimo Arsenal ndetse na Mushakamba. Aya mabaruwa arasekeje. Aya mabaruwa arasekeje cyane. Kongo kubona yandikira amakipe y'umupira w'amaguru iyasaba ku dore ikintu yabanje. Yego. Kongo yabanje nayo gushaka amakipe yo mu Butaliyani ngo bakorana. Yego. Ngo yamamaze Visit Congo. Yego. Biranga birapfa birananirana. Nose ko batajya bishyura kandi ari amakipe akorera kuba abantu bishyuye ntabwo ntacyo byatanga. N'abacancuro ngo 40% ngo ntibarayishyurwa. Nose ntuzi ko hari umucancuro wemeje ko babasigayemo amezi 2. Urumva rero ko batarishyurwa mugani. Batangiye bigana u Rwanda cyane ngo Visit Congo, kibazo ukuntu umuntu azasura igihugu kidatekanye, azasura igihugu barya abantu, kibazo ukuntu umuntu azasura igihugu gifite umwanda Kinshasa, azasura igihugu kuruna zica abantu mu mugwa mukuru, akasanga ntibyahura rwose. None banditse amabaruwa nyuma yo kwandikira ibitangazamakuru bikorera Kinshasa ibisaba guhagarika gutangaza avansoma cyangwa kujya imbere kwa M23, nubwo nabonye byose byarageze kuri Goma bikarenga ku mabwiriza byahawe. Hano mfite yandikiwe Arsenal. Yandikiwe Arsenal, indi si yandikiwe PSG zose naziguhaye. Ni Arsenal na Paris Saint-Germain. Arsenal niyo mu Bwongereza, Paris Saint-Germain niyo mu Bufaransa. Ngira ngo yose namwe usibye abandikiwe forma n'imwe, usibye abandikiwe batandukanye. Reka twigire muri iyi ngiyi iri hafi ya Paris Saint-Germain. Wazingi parigumiza bitetse. Iyo ubona hafi niyo ugendana nayo. Reka nze turebe. Kangane ndacyabireba. Mu gihe uyishaka witwa hari umugabo wafunguwe witwa nde? Kamurebe aranyisobye. Hari umugabo wari umaze iminsi rwose ufunzwe, ni umugabo witwa bamwita Kabundi.
Kabundi Jean Marc Jean Marc Kabundi rwose yafunguwe. yagize amahirwe ariko mbonye ifoto ye mu byo wampaye. Umugabo ukunda kuba yiyambariye ingofero araramye. Ya bonjour pare. Umugabo witeraho mu korogo akaba inzobe rwose. Wahoze akorera Kisekedi muri DPS akaza kubivamo akabona atabishobora. Yaramusezeye. Ega nawe gukorana na Kisekedi biragoye. Ubwo nuyigeraho turakomeza. Nayibonye ibaruwa yandikiwe Paris Saint-Germain. Yego. Paris Saint-Germain ni ikipe yo mu Bufaransa. Noneho yanditswe ni wa mudamu wayanditse. Nta wundi ni Kayikwamba niwe wari gukubita. Ni ibaruwa yanditswe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imwe iyobowe n'uriya mudamu Therese Kayikwamba. Umva uriya mugore ntacyo atari gukora nuko akorera abanyabinyoma. Noneho iravuga ni ibaruwa nomero 130 agakoni DD agakoni 0878 agakoni 2025 Kinshasa kuwa 30 z'ukwa mbere 2025. Yandikiye uwitwa Nasser Al-Khelaifi, président du club Paris Saint-Germain, Jacques Rue, du commandant Guilbault, 75016 Paris, France. Ni Bwana Nasser Al-Khelaifi, perezida w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ubwo ni nako babwiye Arsenal. Agahanda ka 24 kitiriwe Komanda Guilbault. Ibihumbi 7516 Paris, France. Interpellation sur le partenariat entre le Paris Saint-Germain et Visit Rwanda dans le contexte du conflit en RDC. Hano impamvu y'iyi baruwa harimo arahuza imikoranire iri hagati y'ikipe ya Paris Saint-Germain na Visit Rwanda, ikabihuza nuko n'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Yego. Avuga ati Bwana President, je vous écris pour vous interroger la moralité de votre club, de vos joueurs et de vos supporters quant à la poursuite de votre relation financière avec Visit Rwanda. Le président de ce pays, Paul Kagame, est un autocrate et son armée avec son milice proxy, le M23, mène une guerre en République démocratique du Congo. Umugore n'akaga. Ati nkwandikiye ngira ngo nkubaze ku bijyanye n'umutimanama wanyu n'imitekerereze yanyu, indangagaciro zanyu, mubitekereza ibyiza mubibona mu mikoranire y'ikipe yanyu, y'abakinnyi banyu, n'abafana banyu, mu gukomeza gukorana mu buryo bwinjiza amafaranga, mu gukomeza gukorana na Visit Rwanda. Ngo perezida w'icyo gihugu wumve, ngo perezida w'icyo gihugu akavuga n'amazina ye. Yego. Ngo ni autocrate, ni ukuvuga ni nko kuvuga umunyagitugu, umuntu mbese ubutegetsi buri mu maboko ye wenyine. Autocrate n'ingabo ze n'umutwe we witwaje intwaro wa M23 barimo barashora intambara, bari mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ce conflit a une longue histoire, mais ces derniers mois, la responsabilité du Rwanda est devenue incontestable. Iki kibazo gifite amateka maremare.
ariko muri aya mezi ya nyuma aya vuba aha ngaha uruhare rw'u Rwanda rwabaye incontestable, ni ikintu udashobora guhakana, ni ikintu kigaragaza, rwarigaragaje, ntawe ushobora kuruhakana. Un rapport du groupe d'experts des Nations Unies a révélé qu'au moins 4000 soldats rwandais soutiennent activement le groupe rebelle M23 dans sa campagne militaire au Nord Kivu. Raporo y'impuguke z'akanama ka Loni, raporo y'impuguke za Loni yagaragaje ko abasirikare b'u Rwanda ngo 4000 bashyigikira M23 mu bikorwa irimo hariya muri Kivu y'Amajyaruguru. Les forces de défense rwandaises ont ignoré un cessez-le-feu que j'avais convenu avec mon homologue rwandais pour bombarder des habitations et des hôpitaux à Goma. Ngo ingabo z'u Rwanda zirengagije cessez-le-feu. Ariko ubu ngubu iri jambo abantu ntibamaze kurimenya, n'uwajya arivuga mu Kinyarwanda hari ikibazo. Si ngombwa ry'imirwano. Nari narasinyanye na mugenzi wanjye turavuga Minisitiri Nduhungirehe. Nari naravuganye na mugenzi wanjye, nari narasinyanye na mugenzi wanjye, zibirengaho zitera ibisasu ku mazu ndetse no ku bitaro muri Goma. Noneho ahangaha rero niho hagiye kurega bikomeye. Vous ignorez peut-être que le Rwanda cherche en réalité à annexer une grande partie de l'Est du Congo afin d'accéder à nos minerais pour son propre gain économique. Ahangaha haravuga ati wenda mushobora kuba mutazi ko u Rwanda mu by'ukuri rushaka kwigarurira igice cy'uburasirazuba bwa Congo kugira ngo rubone uko rugera ku mabuye y'agaciro, ruyakoreshe mu nyungu zarwo bwite. Savez-vous que, ese murazi ko umugore ntabaho, murazi ko alors que le Paris Saint-Germain jouait son dernier match de la première phase de la Ligue des Champions de l'UEFA cette année, 500 000 personnes supplémentaires ont été déplacées dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est murazi ko mu gihe ikipe yanyu ya Paris Saint-Germain yakinaga match yayo umukino wayo wa nyuma mu cyiciro cya mu phase ya mbere, ubwo ni nko mu cyiciro cya mbere ko imikino y'ukuntu ipanze ari icyiciro cya mbere cy'imikino, icyiciro kindi cy'imikino mu cyiciro ubwo ni nka phase are. Yego. Urabona kwa kundi ikipe zikina imikino bita ni imikino wenda ikipe zikajya zijya ahantu noneho hakazajyaho icyiciro cya kabiri zikongera zigahura. Yego. Noneho Paris Saint-Germain mu gihe yakinaga icyiciro cya umukino wayo wa nyuma w'icyiciro cya mbere, icyo bita cya UEFA. Yego. UEFA ni cyangwa Ligue des Champions. UEFA ni irushanwa ryo mu Burayi. Cette année, uyu mwaka abantu 500,000 biyongera ku bari basanzwe barahunze mu burasirazuba bwa Congo, nabo barongeye barahunga, biyongera ku bari basanzwe. Des milliers de personnes sont actuellement piégées dans la ville de Goma. Ni ukuvuga abantu ibihumbi n'ibihumbagiza uyu munsi bafungiwe mu mujyi wa Goma avec un accès restreint
à la nourriture bagera ku biribwa mu buryo bugoranye, à l'eau et à la sécurité, bagera ku biribwa, ku mazi no ku mutekano mu buryo bugoranye. D'innombrables vies ont été perdues, abenshi bahatakarije ubuzima, les viols, gufatwa ku ngufu, les meurtres, kwicwa, et le pillage sont monnaie courante. No gusahura ni ikintu byabaye nk'umuco. Votre sponsor est directement responsable de cette misère. Natangiye kubashyira mu kibazo. Aha ngaha arababwira ngo inkunga batera u Rwanda, ni ukuvuga muri Visit Rwanda kuriya baba bafite uburyo, ni nko gutera u Rwanda inkunga ariko mu bundi buryo, ariko ni imikoranire ko baba bishyuwe, none se u Rwanda nta rubishyura, nabo amafaranga bahabwa. Ariko bya bikorwa byabo nabo byo kwamamaza Visit Rwanda bituma u Rwanda hari amafaranga rwinjiza. Noneho bakavuga bati urwo ruhare mu kwinjiza amafaranga k'u Rwanda ni rwo ruhare bafite muri biriya bikorwa birimo bibera muri Congo, aho na Paris Saint-Germain bifitemo uruhare. Ni ukuvuga wavuga ni uruhare ruziguye. Ubwo turaba tubyita amakipe yombi. Yego. Noneho reka paji imwe irarangiye, reka turebe ikurikiyeho. Igitangaje mu gihe ureba ikurikiye, yego, baravuze muri ONU u Rwanda ntirwafatirwa ibihano, dore nicyo kintu basabaga. Yego. Bamaze imyaka 3 babisaba. Yego. Ahubwo bakabasubiza bati mugende muganire nabo muhanganye nabo. Yego. Ubu rero ndi kwibaza nyuma y'aya makipe noneho bazavuga iki? Bazajya kurega he? Bazarega he? Sinzi ahantu bazarega. Nta muryango mpuzamahanga batarajyamo, nta hantu hari imikoranire n'u Rwanda batarajya. Ariko bafite aho bazajya, nabonye babuze aho bazajya. Bibaze ko bageze mu makipe. Oya, bafite ahandi bazajya. Nabonye babivugesha. Ngo bagira abantu bita ba pere spirituel. Ba pare. Ba pere spirituel, ni ukuvuga barabyubaha bakabitsinda bakabivuga mu kinyabupfura. Abapfumu baho babita ba pere spirituel. Babapfumu babo. Niho basigaje. Abapfumu babo ko batsindiwe Kanyabayonga. Oya, baracyabajyamo, nabonye bafite gahunda ngo Tshisekedi azajya guhura nabo. Ubwo niyo nama ya nyuma ya mama we. Reka turebe rero, ndabona nahageze. Hano ndavuga ati des millions de tonnes de minerais critiques pour la transition énergétique, cuivre, cobalt, lithium, ainsi que de l'or, ont été exploités illégalement dans les territoires occupés par les forces soutenues par le Rwanda, transportés à travers la frontière et exportés depuis le Rwanda. Amatoni miliyoni n'amamiliyoni y'amabuye y'agaciro akomeye. Aha baravuga nk'umuringa, cuivre, baravuga cobalt, baravuga lithium. Mwihangane hari amabuye y'agaciro ntazi mu Kinyarwanda. Bakavuga na zahabu. Yego. Ni ukuvuga umuringa niyo cuivre, cobalt, lithium, ainsi que de l'or, na zahabu. Ibyo byagiye bicukurwa ku butaka bwafashwe na M23
bikajyanwa mu Rwanda byambukijwe imipaka, byambukijwe imipaka, noneho bikajyanwa mu mahanga biturutse mu Rwanda. La République démocratique du Congo a récemment engagé des poursuites judiciaires contre APO au sujet des minerais de sang. Wongeye basubira muri APO. Wongeye basubira muri APO yarabateye utwatsi. Arimo ni amakuru arimo abaha y'ibyo bakoze au sujet des minerais de sang que nous pensons être présents dans sa chaîne d'approvisionnement. République iharanira demokarasi ya Congo, République iharanira demokarasi ya Congo yatangije imanza iregamo sosiyete ya APO, iregamo sosiyete ya APO yo muri Amerika. Ati twarabareze kubera amabuye y'agaciro, arayita y'amaraso, arayita y'amaraso, yego, batekereza ko aya mabuye y'agaciro agemurwa hariya muri APO. Êtes-vous certain que l'argent des minerais de sang ne finance que votre contrat de sponsoring? Atese murabizi neza ko amafaranga ava muri ayo mabuye y'amaraso atari yo muterwamo inkunga hariya muri Visit Rwanda? Ariko harimo n'iterabwoba. Iri se ryakora, iri ntiryakora. Bigomba gukorwa mu rwego rwa komedi no gutarataza. Noneho agakomeza ati l'aide internationale généreuse que le Rwanda reçoit de nombreux pays constitue une part importante de son économie. Inkunga u Rwanda ruhabwa, inkunga y'ubuntu u Rwanda ruhabwa n'amahanga igira uruhare rukomeye, igira uruhare rukomeye mu bukungu bw'iki gihugu. Urumva rero ahangaha atangiye ni nko guteranya u Rwanda n'amahanga. Noneho agakomeza ati êtes-vous certain que cet argent n'est pas détourné pour financer votre contrat de sponsoring? Ese iyo nkunga muribaza ko idacishwa ku ruhande mu rwego rwo gushora imari hariya iwanyu muri Paris Saint-Germain? Noneho nyuma kavuga ati le ministre français des affaires étrangères Jean-Noël Barrot a fermement condamné cette semaine le M23 et ses soutiens rwandais pour leurs actions dans l'est de la République démocratique du Congo. J'espère que le Paris Saint-Germain fera de même. Abaha urugero rwa ministre w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa, igihugu cyabo, kuvuga igihugu Paris Saint-Germain ikoreramo, witwa Jean-Noël Barrot, ngo wamaganye cyane mu cyumweru gishize, ni ukuvuga icyumweru gishize kibanziriza iriya tariki ya 30 z'ukwa mbere, ngo yamaganye M23 n'inkunga ihabwa n'u Rwanda ku bikorwa ngo bakora mu burasirazuba bwa Kongo. Yarangiza akavuga ati ese mwebwe ntabwo mwakora nk'ibyo ngibyo, ntabwo mwajya muri uwo mujyo wa minisitiri wanyu w'ububanyi n'amahanga? Agakomeza rero agana ku musozo avuga ati il est temps que le Paris Saint-Germain rompe son contrat de sponsoring entaché de sang avec cette nation oppresseuse.
ati igihe kirageze ngo Paris Saint-Germain, ikipe ya Paris Saint-Germain ikureho amasezerano ifite amasezerano yanduje amaraso, ni amasezerano ngo asize amaraso ifitanye n'iki gihugu kirenganya. Si ce n'est pas par conscience, niba atari ku mutimanama wanyu, le club deviendrait le fer en solidarité avec les victimes de l'agression rwandaise. Umugore n'akaga mushakamba, urumva noneho arabwira ati ahubwo mwebwe mwabireka mukaza kubikorana n'abarenganywa n'u Rwanda. Ngabo babireka, ni nko kubatumira ngo baze bakorana amasezerano na Kongo, ay'u Rwanda, ayo bafitanye n'u Rwanda baratesha agaciro. Yego. Byita gutarataza cyane. Harimo atarataza rwose. Akavuga ati j'espère que le Paris Saint-Germain prendra la bonne décision. Ndizera ko Paris Saint-Germain ikipe yanyu izafata umwanzuro mwiza. Pris d'agréer monsieur le président, expression de ma parfaite considération. Anga ni formule yo gusezera Tereze Kayikwamba, Wagner, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mushakamba, ibi ngibi ese ndibaza Kongo izarwana mu makipe, Kongo irwane ku rugamba, Kongo irwane muri za social media, Kongo irwane muri diplomasi, Kongo irwane mu biki? Ese Mushakamba, ibi ni biki kuba Kongo igenda impande zose mu bintu byose, ngaho mu mupira w'amaguru, ngaho nta bintu itajyamo? Hari ijambo mukana akoresha ryitwa gutarataza. Babuze amajyo aho bakomanze hose basebye u Rwanda, barahagera bakababwira ati turabizi ni mwebwe ba nyirabayazana. Aho bagerageje gusebya u Rwanda akababwira ati ceceka, u Rwanda ruri ku rwego rurenze urwanyu, ibyo muvuga ntabwo ari ukuri. Babizi ko barwanyije inkunga ihabwa RDF muri Mozambique, biranga inkunga iratangwa. Urabizi ko bajyaga mu manama yariyo yose, bajya mu nama y'ibijyanye n'ikirere yose bakavuga u Rwanda, bajya mu nama zahe bakavuga u Rwanda, amarira ya Kisekedi yaciwe amazi. Urabizi ibibazo bya M23 birazwi, nta bihugu, ibyo bihugu byose baririra birimo impunzi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, M23 irwanira. Ibi nabyo biraba ubusa, bihaye kuzana iterabwoba kuri apira babwira iti mugende, amabuye tuyagura byemewe n'amategeko, ntabwo ari ayo tugura bitemewe n'amategeko. Yego. Abanyekongo ubwabo babibwiriye Kisekedi n'abandi banyekongo bati niba u Rwanda rwiba, twebwe ayandi dusigarana ajyahe? Niba rwiba ibyo 10%, 90% isigara ijyahe? Yego. Barabibwira bati se niba biba gusa mwebwe ahubwo mwiba kubarusha, ko tubona bo ari twebwe tubayeho nabi kubarusha, kandi niyo bakiba batakwiba 90% cyangwa batakwiba 80%. Ibi rero ni ukubura aho bapfunda imitwe, kubera ko bagiye muri ONU, akanama karaterana ariko biranga, babasaba kuganira kandi ntibabishaka. Yego. Niyo nuza ni Paris Saint-Germain na Arsenal bashobora kubasubiza bati twebwe ntitujya mu bibazo football si politique, tujya mu bibazo bya politike, mugende muganire nawe muhanganye nawe. Uko ni ukuri. Ni nacyo gisubizo barabaha, nta n'ikindi. Ni igisubizo cyiza, kuko politike n'umupira w'amaguru ngira ngo ni ibintu bitandukanye. Hajya Kongo yo ntibayihanye hamwe n'u Burundi, bijya mu mikino ngo biranga kwambara Visit Rwanda. Amakipe yabo bakayahana ngo yanze kwambara Visit Rwanda.
rero ibi ngibi ni kwa kuburaho upfunda imitwe. Ariko icyo bakora cyose Kayikwamba yakandika Kisekedi hajyaho sinyatire ye, hajyaho ibiki, amakosa yaba arazwi, amafuti yaba arazwi, bakoresha abamerceneri bihabanye n'amategeko mpuzamahanga. Ubwo sinzi impamvu ibi bihugu bidahana Kongo kubera ko yakoresheje abacancuro. Ejo bundi baragaragaye, ubundi bagakwiye no guhemba M23 yakutsinze bari abacancuro ikabirukankana, kuko yarwanyije bimwe mu bihabanye n'amahame y'umuryango mpuzamahanga wa ONU. Yego. Naho biriya byo nyine ni kwa kubura icyo usebya inka uti ngo dore urucebe rwayo cyane. Kuko barakomanze imyaka 3 irashize basakuza ngo Rwanda ibihano habe n'agahugu koroheje kigeze kabifata. Yego. Yewe nabo ubwabo byarabananiye gufunga imipaka. Yego. Byakozwe na Ndagara, mbona n'umupaka yarasigaranye wa Kongo ugiye kwifunga. Ubundi nkareba ko atazafungura u Rwanda. Azahita afungura da. Ngira ngo ibi ngibi ni ukubura icyo bakora, ni ugutsindwa muri diplomasi mu buryo bwose, impande zose. Muri make mu kinyarwanda ni ugutarataza. Yego. Gutarataza ni ugushakira igisubizo aho kitari ubyemeye. Ni ugutsindwa muri diplomasi, noneho bagashaka gushyira n'ibikorwa bitari politike mu politike. Bibwira ko wenda ibyo bikorwa bitari politike biri sociali bidafite amakuru, ariko nabyo amakuru birayafite. Biba biyafite cyane. Urareba nk'ibihugu baba babwira, ubu se Mushakamba hari ingero nyinshi wagendera. Ubu uyu minisitiri yabesha iki Ubufaransa? Yabubesha iki? Kuko iyi kipe yandikiye ni y'Ubufaransa. Yabubesha iki babutwikira ambasade? Si byose. Yabubesha iki babusahura? Ni byose n'u Rwanda. Yabubesha iki bamena inzu bakoreramo ya ambasade hari? Yabubesha iki? Ubwo nabyo baragagitira u Rwanda. Ibyo banditse ni bimwe, ngira ngo urwandiko ni rumwe, ni urunguru. Uretse wenda n'ibintu byihariye biriya byo kuvuga ngo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa yakoze ibi. Yego. Hariya ubwo bafite ukundi babiganishije ku Bwongereza. Ariko n'Ubwongereza ngira ngo babusahuriye ambasade ejo bundi. Yabeshya icyo Ubwongereza ko bubareba. Erega abantu baragaragara. Buriya yaba ari abantu bakoraga ibintu bizima bakavuga n'ibi, bavuga ati ba bantu basanzwe bavuga ukuri, ni abanyakuri, ariko barabazi. Umuntu utwika ambasade, umuntu usenya, umuntu usahura, umuntu ugira ate, umuntu ngira ngo wabonye uko bagize ambasaderi wa wiriya Kongo yo hakurya yabo, Brazzaville. Wabonye uko bamugize? Sinzi niba barabibonye Mushakamba. Erega baranabasazi bwana Sentama. Umuntu bakora biriya ubwo bakubeshya iki? Yakubwira wabonye ibyo yakoze. Ntabwo rero ibi ngibi bahita babifata mu rwego rumwe na ruriya rwo gutwika za ambasade. Ni bimwe, ntaho bitaniye. Ubu rero niba u Rwanda rukorana na Paris Saint-Germain biraba ry'iki? Si cyo kibazo se. Nyine ni bya bindi byo kurwanya iterambere ry'u Rwanda. Yego. Kandi mudakora kimwe. Kenshi abanebwe niko bagenza. Yego. Wa munebwe ibi ni nka bya bindi bya wa wundi wiyita umunyapolitike ngo mu Rwanda hanze. Avuze ngo nature bagabane, niba yanze bimeneke. Ni ukuvuga bose bahombe, twese duhombere rimwe. Ni bya bindi by'umwana uba uwa nyuma mu ishuri, bamubaza ati se abandi ko babaye aba mbere, aturiye mwarimu yaramwibiye. Yego. Ni ibyo ngibyo nabyo niko byifashe. Ikindi abantu bose, amahanga yose arareba uburyo ki Goma yatangiye gusukurwa ikeye, arareba uburyo ki Rucuru Masisi hanezerewe, abantu banezerewe.
ubu ziriya mu nzu yivugishaga bose zamaze kugera mu ngo zabo. Ibibazo byakemutse. Ngira ngo twava no kuri iyi ngingo, ariko ahangaha ni kwa kubura aho ukinga umutwe uhereye mu nzu. Niko bimeze. Ngira ngo Kisekedi, reka twikomereze tujye ku yindi ngingo. ngira ngo ibi ngibi nta gihe batabikoze, ariko ni nk'uko bivuga ngo ni ugupfu, ni wa wundi uhiriye mu nzu ufunda imitwe hose. yego. Reka turebe noneho u Rwanda rwagaragaje ko FRDC n'abayifasha bashakaga gutera u Rwanda, bashakaga kurutera bikabananira. Bimeze bite? Byagaragajwe bite? Minisiteri y'ububanyi n'amahanga yego yashyize hanze itangazo yego rigaragaza ko bari cyangwa se uruhande rwa Kongo yego rwari rufite gahunda yo gutera u Rwanda, yego kandi ibimenyetso irabifite birumvikana. yego ndetse usibye n'ibyo ngibyo, yego byaje kugaragara ko bashakaga ni iri ngiri risubiza SADC. risubiza SADC. Gahunda yabo ko ari ugutsinda M23 barangiza bagakomereza ku Rwanda, ariko bigahura na ya magambo ya wa mugabo Makunguru yavuze. Twamwitiriye ibyo yavuze, ubundi iyo mazina ye we yaravuze ngo yabwiraga ingabo, hari ukuntu ingabo bazihuriza hamwe bazibwira, yego, by'akanya gato babyita ngo ni briefing. yego, yabahaga briefing mu ngabo za SAMIDRC zikigera hariya. aba yiswe Mr. Makunguru. Abaha briefing rero arababwira ati tugiye gukubita ibyiyoni mu gihe gito. Nyuma yo kubikubita abakuru bacu bazatubwira undi ahandi tuzerekeza tujya gukubita. Ibyo barabivuze byose, ibintu byera. Ntabwo ari ibihimbano, yarabivuze rwose, kandi kubivuga kuriya bisobanuye ko hari ukuntu yari yarabyumvise, yari yarabibwiwe n'abamuyobora. Harimo ikintu byo rwose. Itangazo rero ryo rirahari, sinzi niba umuntu yarinyuramo. Ni naryo tugendereye. Yego, reka turinyuremo. Ni itangazo ryasohotse uyu munsi, rifite umutwe uvuga ngo Rwanda rejects SADC summit accusations against the RDF. Ngo u Rwanda rurahakana ibirego by'inama ya SADC yareze ingabo zarwo. Rwanda rejects the accusations against the Rwanda Defense Forces RDF made in the statement of the extraordinary summit of the Southern African Development Community SADC held on the 31st January 2025. U Rwanda rurahakana ibirego byarezwe ingabo zarwo mu nyandiko y'inama, mu nyandiko mvugo y'inama ya SADC yabaye kuwa 31 z'ukwa mbere 2025. The RDF defends Rwanda's borders from threats and protects civilians. It does not attack civilians. The RDF, ingabo z'u Rwanda, zirinda imipaka y'u Rwanda, ubusugire bw'u Rwanda, zikarinda icyaruhungabanya, zikanarinda n'abasivili. Ntabwo RDF, ingabo z'u Rwanda, zitera cyangwa zibasira abasivili. SADC has deployed an offensive force, SAMIDRC,
to support the war of the government of the DR Congo against its own people, the M23 and the members of their community, many of who have fled as refugees to Rwanda and throughout the region. SADC yohereje ingabo zayo za SAMIDRC mu butumwa bwo kurwana, ubutumwa burwana mu gushyigikira ingabo za leta ya Kinshasa mu ntambara, aho irwana n'abaturage bayo, ni kuvuga M23 n'abaturage ikomokaho na kominote yayo. Abantu benshi muri bo barahunze bahunga n'impunzi bajya mu Rwanda n'ahandi muri aka karere. The government of the DR Congo is also bent on attacking Rwanda and overthrowing its government, as has been repeatedly and publicly stated by President Tshisekedi. Leta ya Congo nayo yahatswe ikintu yashakaga ni ugutera u Rwanda no kuvanaho leta iriho, nk'uko perezida wayo Tshisekedi atahwemye kubivuga kandi mu ruhame. Ubwo tukomeze. Yego. It is clear that SAMIDRC, together with coalition partners that include the Burundian Armed Forces, the FDLR, and the European mercenaries, are central to the conflict and should not be there because they are adding to the problems that already existed. Bahanga bavuga ngo tangazo riravuga ngo birasobanuka, biragaragara neza SAMIDRC zangabo za SADC hamwe n'ihuriro hamwe n'abafasha ihuriro barimo ingabo z'u Burundi, barimo FDLR, barimo n'abacanshuro b'abanyaburayi, bafite uruhare rukomeye muri iki kibazo, bagize uruhare rukomeye muri iki kibazo, kandi bagomba kuhaba kuko bongera ikibazo cyari kiriho. Mu kuvuga aba bose baje bongera ikibazo cyari kiriho. Noneho the argument that some DRC was invited by the government of the DRC is rendered void by the fact that they are there to fight because citizens of that country and effectively bring war to Rwanda. Ahangaha bavuga ko iyi SAMIDRC yaraje gufasha Congo, ariko nta kindi bagendereye ari kugira ngo intambara bazayimurire mu Rwanda, bazayizane mu Rwanda, mu yandi magambo bazatera u Rwanda. Yego. Recent information coming from Goma on what has been discovered, ati makuru mashya yaturutse Goma ku byavumbuwe, and the documentation evidence of attack preparations, ndetse no ku mpapuro zitegura ibitero, impapuro zifatika zitegura ibitero, planned together with the foreign forces fighting in Eastern DRC, zateguwe hamwe n'abarwana bose hariya mu burasirazuba bwa Congo, including the FDLR, harimo na FDLR, indicate that the combat objectives were not limited to defeating M23 but also attacking Rwanda. Izi mpapuro ubuhamya bwose bwagaragaye Goma
kavuzwe hariya muri Goma cyane ko ari naho hari icyicaro haberaga n'inama nyinshi Mushakamba. yego ibyo byose bigaragaza ko intego zo kurwana, intego z'imirwano, intego zo kurwana bateguraga ntabwo zagarukiraga gusa ku gutsinda M23, ahubwo zageraga no ku gutera u Rwanda. si ibi biragaragaye Mushakamba. yego ibi bihamya niba bihari bazabirengaho batari bo babyiyandikiye. erega nta usibye kuba habonetse ibihamya, niba ibihamya byarasinyweho na Cirumwami, niba ibihamya byarasinyweho na Ciko Kitambwe na Mr Makunguru na Mr Makunguru wari uyoboye SAMIDRC, niba ibihamya byarasinyweho n'uwari uyoboye Abarundi, niba ibihamya byarasinyweho na Omega, yego harya niwe wapfuye, niba ibihamya byarasinyweho na Rumuri, Mushakamba ibi bintu babihakana bate? kandi bihari byarafashwe. Ibi rero bakwiriye kwitonda bagatuza, bagashyira umupira hasi, bagashyikirana, ubundi ibibazo bikarangira. yego noneho itangazo risoza rigira riti Rwanda has consistently advocated for a political solution to the ongoing conflict and welcomes the proposed joint summit of the East African Community and SADC. Ati u Rwanda ntirwahwemye kuvuga ko nko gukora ubuvugizi, yego nko gukora ubuvugizi ko habaho ibiganiro bya politike kuri iki kibazo cya Kongo. kandi nanone rero u Rwanda rukaba rwarakiriye neza inama ihuriweho na EAC na SADC nk'uko yasabwe. ngira ngo ni ibingibi Mushakamba, ariko ikintu tubonyemo gikomeye cyane Mushakamba ni ukuba gihamya zifatika zihari z'imigambi bari bafite. izi gihamya kuba zihari, hari n'ikindi zigaragaza kuhaba kw'ibi bihamya. muri make kuhaba kwabyo biratesha agaciro biriya birego byose bakora. yego kuko ni biriya byaba bimeze ni nk'uko umuntu abura y'iburyo agakama y'ibumoso. ni kuvuga bashobora kuba barabuze ibitero byarapfubijwe bikaburizwamo, bakavuga bati noneho ubwo tubuze biriya reka tubarege ibintu by'amanjwe. yego je niko mbibona. ni ukuvuga baragerageje biranga. bwana Sentama, yego ikindi ngiye nabivugaho, yego ibishya yego Kisekedi ubwo yagiye ku Karubanda arabyivugira. yego yivugira ko afite gahunda, ari no muri gahunda yo gutera u Rwanda. yego avuye muri ibyo aragenda neva arabyivugira. ibyo byaravuzwe Mushakamba, bose bavuga ko afite gahunda yo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda buriho. bivunika ibyo byose barabivuze. neva ntabwo yabihakana, abivugiye Kinshasa. Kisekedi yabivuze inshuro nyinshi. nawe yavugaga ko yagera no mu Rwanda yicaye iwe. ngo yicaye navuze ngo afite amabomba ari Goma yagera Kigali. ubu rero Mushakamba nuko buriya yabivugaga wenda mu ndimi mutumva. hari ibindi yagiye avuga Muringana. yego avuga ko ngo perezida w'u Rwanda batazongera kurara mu nzu, bazinjira mu ishyamba. natangira kurwanya u Rwanda nta muntu uzarara mu nzu, twese tuzajya turara tubundabunda mu bihuru. nabanza arwane na M23. noneho yabivugaga mu rurimi rw'Iringara. ariko ikibazo agira ni uko turwumva.
tukamushyira hanze ngo akokota zamba ngo azinjira ishyamba. naba ari urijyamo we n'abambari be barimutanzemo. Araje rero arijyemo nyamara biraza kuba niho bigana. Yego. Ngira ngo Bwana Sentama. Yego. Nta gishya muri Kongo. Yego. Nk'uko twari tubivuze n'ubundi ni ibyatangajwe n'abandi twabibonye. Yego. Ariko nanone ntabwo bizabuza u Rwanda guhora ruri maso. Yego. Kandi wenda bazarutera mu nzozi. Yego. Ariko mu bikorwa mu ngiro bizabagora kubishyira mu bikorwa cyane rwose. Twikomereze. Dukomeze tujye hariya turebe kuri iriya ngingo Minisitiri Nduhungirehe yatamaje amarira ya Perezida w'u Burundi Neva. Mushakamba ibintu yamubwiye ni ibintu bikomeye. Birakomeye kandi bigaragaza ko Perezida w'u Burundi nawe hari ibyo abeshya. Perezida w'u Burundi nyine icyo mbona. Yego. Hari abantu bakunda guca umugani ngo wibicirire inkera ari urukonda. Gucira inkeri. Umuntu niho turabyita ngikise. Ni ukuvuga ibintu umuntu ashobora kubifata ko byoroshye. Ahubwo bikomeye. Ashobora kubikeneka akabona ko byoroshye. Ariko ibintu bikomeye cyane. Neva rero. Yego. Yari yumvaga intambara iri muri Kivu ya ruguru itazagera muri Kivu y'amajyepfo hafi y'imipaka imuhuza na Kongo. Yego. Ayijandikamo yirebera amafaranga ariko atareba ko intambara ishobora kuzamusanga. Ega Mushakamba ashobora kurya none. Ariko ejo bikamukomerana n'ibyo yaryaga ntabibone. Ubwo rero abonye bigenze gutyo yirengagiza ibibi amafuti n'ubwicanyi abasirikare be bakoze. Yego. Yirengagiza ibyabaye za Kicanga, ibyabaye za Nturi, ibyabaye hehe na hehe. Bikozwe n'abasirikare biwe. None yashyize hanze umuborogo nk'uwa Gisekedi. Yego. Yiganye mushuti we. Ariko nabonye arira Mushakamba, umuntu utamubonye arira ntacyo yabonye. Oya bamubonye. Ibitangazamakuru byinshi byabinyujijeho. Ni umuntu urimo uramureba ukumva utahaze kubireba, ukumva ushaka kongera kubireba kubera ukuntu arira. Nawe yahagurutse araboroga. Ararira pe. Ararira bya nyabyo. Ari kumva ko amarira ye rero ari buze kwibagiza abantu ibibi abasirikare be bakoze. Yego. None Nduhungire hadaciye ku ruhande ahise amwibutsa ibya Nturo ndetse n'ahandi ari byo tugiye kumva neza uko yabitubwiye yabivuze. Kandi bari bahari Mushakamba Nturo ishya. Bari bahari, bari bicaye hariya niho bari. Oya banamuhaga raporo. Nicyo cyicaro cyabo. Ahubwo hari n'uwahageze. Yego. Hari n'uhageze aramanuka rwose arahagera arahagarara bareba. Bakora ibyo bakora bararangiza baranavuga barafilima bifata za video. Mushakamba abagabo bahagaze hariya ntibagira icyo bakora. None abantu birwanyeho. Erega buriya Neva hari ikintu yakoze adashobora guhisha. Iyo ufashe ntabwo ushobora gusobanura umuntu nka Ndayishimiye uriya wahoze Ndayishimiye bitiranwa. Ndayishimiye uriya munoza mudepite. Uriya kubona ajya i Burundi kujya kubonana na Neva ushobora kwibaza se babona niki bavuga niki. Nuvuga Ndayishimiye nibura biraba bifatika. Ahubwo Jire Murumba yajyaga kuvuga niki na Neva yajyaga gukora iki Seninga nari nyibavuga. Nawe nari kumugeraho umuntu nka Seninga kubona ajya kuganira na Ndayishimiye Kinshasa. Umuntu nka Jire Murumba. Umuntu nka ni benshi hari benshi n'amayanga burya ajyayo.
biriya rero hari icyo biba bigaragaza. yego. ukurikije ugiye ubihuza n'ibyo bagenda bavuga, hari icyo biba bigaragaza mu shakamba ushobora gukuramo, kuko burya imvugo zose si uko zivuga amajwi agasohoka, hari n'imvugo z'amarenga. yego. tuba dukwiriye rero no kwisobanurira icyo amarenga yavuze. ariya marenga avuze iki? ariya marenga avuze iki? asobanura iki? kuba Ndayishimiye Justin uvuka muri Nkokwe hari i Masisi hirya ya Rubaya, agenda akajya i Bujumbura akajya Ngozi kubonana na Ndayishimiye, bivuze iki? kubona Mayanga generale ni generale wa leta dareka no kuvuga dotoproka, agenda akajya kubonana na Ndayishimiye, bivuze iki? kubona ni benshi. kiriya gihe ryari ihwari riri ku wundi handurika, yego. none arabona igihe nawe ritangiye gusatira ibirenge bye, yego. ari kwibaza ukuntu azaryishoboza. yego. nibyo byamuyobeye. muri make yakoze ikosa ridakosoreka. rikosora ni ka gati umanika wicaye wajya ukamanura ugahagarara, byamusaba guhaguruka mu shakamba. ubu rero hanyuma Nduhungirehe ati iki? Nduhungirehe kambyite kumushishura. yamushishuye Heruka bashishura ibiti byitwa iminaba, ubwo yamushishuye nk'umunaba. yamushishuye nk'umunaba. ngira ngo Nduhungirehe ni umwe mu bantu batuma amakuru yacu agenda neza, ariko ni n'umwe mu bantu bakora diplomasi neza. ndabona yakoresheje igifaransa cyiza. yego. waza kudugezaho iki gifaransa cye kugira ngo batavuga ngo twasemuye turangije turagoreka cyangwa dushyiramo ibyo dushaka? nze ngishake rwose. ndumva nanaraye ngikozeho n'amakuru mu gifaransa. yego. biranyorohera kukigarukaho. nyihanganira nze ngishake. kuko ndanabifite, ndafungura aho nabikoreshereje nimugoroba, kuko ngira ngo ibyo yavuze ni bimwe. hari umuntu warimo wahoze ambwira ngo yego Kiseke na Koneva, yego, mu nzozi ze harimo kuvuga ati uwampa iragoma ikaba igihugu cyanjye, hakaba hamwe mu hantu nyobora. arebye uburyo yakwisangiye AFCCM 23. uriya babanza kumujyana mu butabera, yabanza gukuraho rwa rubanza yaciriye abantu. reka nayigezeho. yego. Nduhungirehe yavuze ngo dans son discours au corps diplomatique accrédité à Bujumbura, son excellence général Neva a suggéré que les forces de défense nationale du Burundi, FDNB, ont été déployées à l'est de la République démocratique du Congo pour combattre les groupes armés étrangers. muri discours ye, yego, perezida general Ndayishimiye Neva, bakunda kumwita Neva bahinnye amazina ye. ejo hashize, ngira ngo turavuga ejo hashize ariko ntabwo ari ejo, ashobora kuba ahubwo yaravuze ejo bundi, musibe ejo hashize. aho yabwiraga abadiplomate, ni ukuvuga abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi i Bujumbura, yavuze ko ingabo z'u Burundi zagiye mu burasirazuba bwa Kongo kurwanya imitwe yitwaje intwaro itari muri icyo gihugu y'amahanga. kandi mu mitwe iri hariya yitwaje intwaro y'amahanga, kugira ngo ni imitwe nk'ibiri gusa ihari. hari Red Tabara iri muri Kivu y'Amajyepfo, hakaba na FDLR iri muri Kivu y'Amajyaruguru. yego. ariko ubwo ntitwiriwe tuvuga muri Grand Nord ahari za ADF, ariko burya ibivanzeyo irimo n'abakongomani n'abagande n'iki, abantu benshi. noneho urumva ko Ndayishimiye yavuze ko ingabo z'u Burundi zagiye hariya kurwanya imitwe mvamahanga, imitwe yitwaje intwaro yavuye mu mahanga, itari iyo muri Kongo, y'abadakomoka muri Kongo.
agakomeza rero Minisitiri Nduhungirehe ati le problème est que cette affirmation ne résiste pas à la vérité et aux faits facilement vérifiables sur le terrain. Ati iki kibazo nta nubwo cyahagarara imbere y'ukuri, ni ikinyoma nyine. urabona ko Ndayishimiye yakubise ikinyoma. Yego, Perezida Neva yakubise ikinyoma aho ngaho, ntabwo gishobora guhagarara imbere y'ukuri. Bitewe n'uko ari ibintu umuntu ashobora kugenzura neza ku kibuga aho bibera. Gakomeza ati en effet mu by'ukuri si les FDNB avaient été déployés en République démocratique du Congo pour combattre les groupes armés étrangers, pourquoi ne se sont-elles jamais attaquées aux FDLR, qui est pourtant un groupe génocidaire étranger? Ati niba koko ari by'ukuri ko ingabo z'u Burundi zagiye kurwanya imitwe yaturutse mu mahanga ikajya muri Congo, ati umuntu yakwibaza impamvu izi ngabo z'u Burundi zitigeze zirwana na FDLR kandi ari umutwe wavuye mu mahanga udakomoka muri Congo kandi ari umutwe wakoze jenoside, kubera iki batigeze bawurwanya? aho urahumva? Ariko ndahumva rwose. mu yandi magambo ni uko wenda atabivuze ngo yerure, mu yandi magambo ahubwo ingabo z'u Burundi zaragiye zifatanya na FDLR. Yego, n'ubundi ni ukubabaza kuki mwakoranye nabo kandi muvuga ko aribo mwagiye kurwanya. Ibi rero bigaragaza neza ikinyoma cya Ndayishimiye. Ndayishimiye ni umubeshyi, wabwita umubeshyi ntabwo yaba abeshyi. Oya, ni ibisanzwe. Aho bibera bibi rero. Mwese ko yavuze ngo igihugu cye ni Edeni. Reka dukomeze. Nduhungirehe yarabivugira ati aho bibera bibi. Aravuga ngo pire, aho bibera bibi cyane. Pourquoi les forces burundaises collaborent-elles plutôt avec ces mêmes FDLR? Yabivuze bimwe twibaza. Étant motivées par une idéologie génocidaire qu'elles partagent. Ati aho bibera bibi cyane kubera iki ingabo z'u Burundi zikorana na FDLR kandi tuzi ko FDLR zifite ya ngengabitekerezo ya jenoside kandi ubona zisangiye n'ingabo z'u Burundi. Iyi ngengabitekerezo ya jenoside FDLR zisangiye n'ingabo z'u Burundi. Mu yandi magambo rero Neva yarabeshye. Oya, birigaragaza. Diplomate. Ngira ngo Nduhungirehe nyine yabikomojeho neza. Yego. Ati isangiye n'ingabo zanyu. Yego. Ya ngengabitekerezo niyo kibazo. Yego. Kwitaza kuba ari cyo kibazo, ntabwo wakwemera gukorana n'umunyabyaha ibyaha afite utabitagatifuza. Cyane rwose. Dukomeze rero. Ahangaha arakomeza agira ati je rappelle ici que dans le cadre du cessez-le-feu négocié par l'Est African Community, les contingents des FDNB qui étaient déployés dans la force régionale de l'EAC et ACRF avaient hérité en 2023 de nombreuses localités du territoire de Massissi, précédemment détenues par le M23, qui avait d'ailleurs cédé à l'EACRF environ 80% des territoires qu'ils détenaient. Agiye kubisobanura neza bishyira hanze mushakamba.
abishyire hanze ikinyoma cya Ndayishimiye agikubitira ahareba inzega aravuga ati ahangaha ndibutsa ko mu gihe cy'ihagarikwa ry'imirwano ihagarikwa ry'imirwano ryari ryasabwe na EAC. Yego. Ingabo z'u Burundi zari zaje mu ngabo za EAC zari zahawe muri 2023 zihabwa lokalite nyinshi muri teritwari ya Masisi. Lokalite nyinshi zari zifitwe na M23 yazihaye EAC izo lokalite. Yari yanahaye EAC ingabo za EAC hafi 80% by'ubutaka yari ifite. Yego. Uvuga M23 EAC yisabye guhagarika imirwano, yisabye no kugira ubutaka itanga isubiza 80% by'ubutaka yari ifite. Birumvikana rero ingabo za EAC zagiye zigabana ibice. Uburundi bwagiye muri Masisi buhabwa ibice za lokalite zimwe na zimwe M23 yari ifite. Turabyibuka za Mushaki, turabyibuka za Kirorerwa, bigicwa ahantu hatazibagirana Mushakamba. Yego. Noneho agakomeza ati ces localités du territoire de Masisi cédées par le M23 à l'armée burundaise en 2023 incluaient le village de Nturu. Ati muri ibyo bice M23 yahaye ingabo z'u Burundi harimo urusisiro rwa Nturo. Yego. Principalement habité par des Congolais Tutsi. Rutuwe cyane n'abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi. Nibo benshi bari benshi muri urwo rusisiro. Mais 17 au 10 octobre 2023 ariko hagati y'itariki 7 n'itariki 10 z'ukwa 10 2023 les milices extrémistes Nyatura et Wazalendo ainsi que les forces génocidaires FDLR ont décidé d'attaquer ce village dans une opération terre brûlée. Hagati ya matariki twari tuvuze imitwe y'abahezanguni bo muri Nyatura na Wazalendo ndetse n'aba genocidaire ba FDLR bafashe umwanzuro wo gutera uru rusisiro rwa Nturo ahitwa kuri Nturo. Yego. Barahatera, barahatwika, harakongoka. 300 maisons de Congolais Tutsi ont été brûlées et réduites ensemble dans une épuration ethnique savamment organisée. Inzu 300 z'abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi zaratwitswe zihinduka umuyonga. Ibyo byakozwe mu rwego rwo kurimburaho ubwoko. Umugambi wari wateguranywe ubwenge. Reka dukomeze. Selon le chef de ce village, les forces burundaises étaient stationnées complices sur une colline surplombant le village Nturo, observant tranquillement la scène sur plusieurs heures sans intervenir. Dukurikije amakuru atangwa n'umuyobozi w'urwo rusisiro, ingabo z'u Burundi zari aho hafi, zikanditse aho hafi, zigaragarwaho n'ubufatanyacyaha, ubugambanyi, ziri ku musozi aho ngaho witegeye Nturo, zireba neza zitonze uko birimo kugenda batwika. Ibintu byamaze amasaha menshi, ariko ingabo z'u Burundi ntizigeze zigira icyo zikora ngo zikome iyi mitwe imbere. Les villageois rescapés de Nturo se sont réfugiés dans les villages voisins de Gwiza, où ils ont rejoint plus de 17 000 déplacés victimes d'attaques incessantes des FARDC et de nombreuses milices. Ati aba baturage ba Bwiza, aba baturage ba Nturo, yego, bahungiye
mu rundi rusisiro rwegera aho ngaho rwitwa Bwiza, aho basanze abandi bahahungiye bagera ku 17,000, bakomeje kugabwaho ibitero mu buryo budahagarara, ibitero bigabwa na FARDC n'imitwe itandukanye yitwaje intwaro. Ces villageois n'ont été sauvés que par des combattants M23 venant de Ruchuru. Abatabaye aba baturage bahungiye hariya Bwiza ni abarwanyi ba M23 baturutse muri Ruchuru. Le village de Nturo, meurtri et martyrisé par les forces du mal, est aujourd'hui contrôlé par le M23 qui a permis aux villageois de reconstruire leurs maisons et de vivre en toute sécurité. Urusisiro rwa Nturo rwarashemwe, rwararimbuwe, ruzira akarengane, rurimburwa n'izi mbaraga z'ikibi. Ariko uyu munsi haragenzurwa na M23 yafashije aba baturage kongera kubaka inzu zabo no kongera kubaho mu mutekano. Je rappelle ici que ce crime contre l'humanité commis par des milices génocidaires avec la complicité de l'armée burundaise n'a été condamné ni par la MONUSCO. Ati ndibutsa, ni nasoreza Mushakamba. Yego. Ati ndibutsa ko iki cyaha kibasiye inyoko muntu cyakozwe n'iriya mitwe y'abajenosideri ku kagambane k'ingabo z'u Burundi, nta na rimwe kigeze kinamaganwa, yemwe haba na MONUSCO. Kuvuga habe na MONUSCO ntacyo yigeze ibamaganaho ku iki gitero, ntabwo bigeze bagishyira ku karubanda. Ikintu tureba aha ngaha Mushakamba dushobora kwibaza ni gukora icyaha n'ubufatanyacyaha, complicité. Tuzi ko mu mategeko ubundi ukoze icyaha n'uwo bagifatanije n'uwamufashije yaba yamufasha amuha icyuho cyangwa agira ate, ngira ngo bose bahanwa nk'abakoze icyaha. Yego, bose bahanirwa hamwe. Aha ngaha rero tuhagarutse, ntabwo Burundi ntaho bwasimbukira iki cyaha, kirabuhamya. Ngira ngo ni nabyo byavugishaga Neva. Yego, Neva yavugishwaga n'ibyo yakoze cyangwa abasirikare be bakoze. Yego. Iriya ni ingaruka y'umuvumo w'amaraso. Yego. Aba yaratewe n'abambari ba Neva. Yego. Kuko impamvu ababajwe nuko abona agiye kuzasigara hagati nk'ururimi, nuko ari kubona M23 nifata n'abandi bakorana izamuryoza ibyabereye za Bwiza, Nturo n'ahandi. Ariko akwiriye kuregwa Mushakamba, kandi akabona ko atazagirirwa impuhwe, ahubwo azahabwa ibihano bimukwiye. Ubwo rero akareba ati ngewe wambaye inkindi i Bujumbura na Gitega, aba bantu ejo bashobora kuzanyambika ibicocero, ugasanga Gitega na Bujumbura nambariyemo inkindi, noneho nyambariyemo ibicocero. Ibyo rero nibyo biri kumutera kudasinzira, nibyo biri kumutera kumeneka, akanawa gaturika karira kishakamo amarira imbere y'abadiplomate. Nubwo ababikora yibwira ko bari abadiplomate batazi ukuri, ariko kuri barakuzi, birazwi. Ntabwo twebwe twamenye uko kuri bari abadiplomate batakuzi, nubwo rimwe na rimwe birengagiza ukuri, niba gutangaze cyangwa bavuga ukuri. Ariko nzi ko ibintu bihinduka. Ibyari byarahishwe ni byinshi mu Rwanda, ariko byageze aho nabyo biravugwa, ukuri kwabyo kujya hanze. Rero na Neva ahangayikishije cyangwa se ababajwe no kuba biri ibyahishwe
yego bizashyirwa hanze. yego Neva wari perezida, yego Neva wikomaga ku gatuza akavuga ko afite ibiharage n'amadepo y'ibirayi n'ibindi, yego akavuga ko iyo agiye kurya inkoko n'urukwavu bitamusaba kumenya ngo rugugwa ngahe, yego avuga ati mushyireho, yego akabona ejo hari imbere ibintu bishobora. Neva rero ari kubona ageze mu mazi abira, yego agataka bimeze nko gutakira ingoyi, yego bimeze nk'iby'amatakirangoyi, ariko azi neza ko yibwira ko ubwo ari perezida ntawe uri bumusubize, yego ku bw'ibyago bye. Abadiplomate b'u Rwanda baba bamureba, biyemeje kudaceceka, yego biyemeje rwose kutarya indimi, yego bakamusubiza. yego ubu rero nta kubeshya buriya yabonye ubutumwa bumusubiza, bwanda uhungireho umutima uva mu gitereko. yego ko byagenda kose umutima wavuye mu gitereko rwose. yego naho rwose ibyo Neva n'abambari be bakoze, yego usibye ibyo twavugaga ngo akwiye ubutabera, yego usibye kujyanwa mu butabera n'abanyekongo n'amaraso y'abanyekongo, yego azabazwa byinshi nagera mu butabera, kuko azajyanwa mu butabera n'amaraso y'abanyekongo kandi ajyanwe mu butabera n'amaraso y'abana b'abarundi yashoye ku rugamba rudafite aho ruhuriye, ahubwo ari gucuruza. Abana b'abarundi yacuruje mu rugamba muri Kongo, baguye ku rugamba batagira ingano. yego aho ngaho niho bimukomereye buriya, tagira ngo hari ikindi. ntabwo bimworoheye pe. ntabwo bimworoheye, biramukomereye cyane cyane ku buryo budasanzwe. Mushakamba, twagana ku musozo. Yego nibyo, twagana ku musozo. Mbere y'uko tugana ku musozo, reka nkwihere urwenya. Hari akavidewo mwoherereje, karebe neza. Ndaje nkarebe nitonze. Karebe tukivugana, ni umunota umwe birangiye. Gato mu gihe ndimo nkareba. Yego. Kamanze nkubwire ko naje gusanga. Yego. Wa mugabo ngo yatangiye inshingano mu buhungiro. Ubuhe uriya generale? Wa mu generale. Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru mu buhungiro. Ndabona ko atahita kangeraho, menya ari ikibazo cy'ikirere. Kaje ariko kaje Mushakamba, karebe rwose mbabarira karebe. Birashoboka ko ari ikibazo cy'ikirere. Karebye tukivugana karambabaza. Kora uko ushoboye. Ntabwo kari kungeraho. Kaje ariko. Birashoboka ko kaje ariko kakaba katarafunguka hano iwanjye. Kanongere nkohereze bwa kabiri. Kongeye kaje. Kandebe niba utakohereje mu nzira zindi. Ntabwo ari izindi, ni zisanzwe. Ndabona ari zisanzwe ariko ntikarahagera. Karabuzwa n'icyungu. Ura ni ikibazo cya internet iwanjye. Ushakamba uza kukareba. Ikintu uri bubone kiriho ni abasirikare b'ingabo za FARDC barinze umujyi wa Bukavu. Basubiye inyuma ngo kurinda umujyi wa Bukavu mutazafatwa. Yego. Ariko hano barimo barafatana mu mashati. Ndabona kahageze. Bari ahantu. Urimo urabareba? Ntikarafunguka. Kari mu nzira yabyo. Ndabona kafungutse ariko. Urumva iwawe haragaragara ko kageze iwanjye. Yego. Ariko ikijyanye no gufunguka 100%. Yego. Kandi ko nakabonye ndi kugafungura ariko ntaragafungura 100%. Yego. Ntabwo urakabona neza? Ni karafu kagezemo hagati. ndimo mbabona n'ubundi kugakina.
ndabona bafatanya amashati rwose. bafatanya amashati ku meza urahabona iki? ese kariya ni akabinika ni iki? kariya kantu niko nshaka kukubwira. yego. kariya kantu ubundi kaba kabaje mu giti nk'uko babaza ibyansi, nk'uko babaza inkongoro. kariya kantu ni akantu banyweramo urwagwa i Bukavu. ababaye i Bukavu banyumve neza, aka kantu ngiye kukabibutsa. yego. hari ahantu dukunda kuba cyane iyo umanutse ku isoko rya Nyamugo, hari ahantu bitaga kuri Trois Canal. Canal ni imbata zijya kumera nk'inkoko. bashushanyije imbata 3. utuntu twarahabaga cyane. utu tuntu hariya abantu bariya bakita ni kidwere. kidwere rero ni gakoze nk'ijage ariko gakoze mu giti. noneho kagira n'akaboko bafata bakakanywesha urwabo. bakita kidwere hari i Bukavu. urabona ko FRDC rero zirimo ziranywera mu bidwere. zakaza urwagwa zirimo zirarwana. urabona baryaga, hari n'amasahani, hari umuntu ku ruhande urimo akuraho amasahani. yego. hari n'undi w'umupolisi wambaye imyenda y'imikara, haragaragara urukweto n'ipantaro. noneho rero urabona ko bahaze urwagwa muri kidwere. yego. babaye Bukavu barabizi, bazi ikidwere icyo ari cyo. yabaga ikoze mu giti, noneho banyweramo. yego. baranywera muri kidwere. aka kantu nagize ngo nkagwe nk'urwenya rw'uyu munsi. ngira ngo rero unyemereye noneho twagana ku musozo. nibyo, twagana ku musozo. banywera mu bidwere. dushimire rero abari badukurikiye, tubashimire byimazeyo bakurikiranaga amakuru twabagejejeho. amakuru yari akubiye mu ngingo 3. ingingo ya mbere yari kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaragiye kwandavurira mu makipe y'umupira w'amaguru akorana n'u Rwanda nyuma y'uko Tshisekedi atsinzwe muri diplomasi mpuzamahanga. yego. ingingo ya kabiri, u Rwanda rwagaragaje uko FRDC n'abayifasha bashakaga gutera u Rwanda bikabananira. ingingo ya gatatu, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Nduhungirehe Olivier yatamaje amarira ya Perezida General Neva w'u Burundi. turabashimiye rero, mwakoze kudukurikira. tubibutse kandi abadukurikira abashya batarakanda subscribe bayikande, ikandwa rimwe. bakande like ikandwa rimwe kuri buri nkuru. bakande share ikandwa inshuro nyinshi, aho ushobora gusangiza amakuru yacu ukayasangiza inshuti zawe. banatwandikire babinyujije muri comments, badushyikirize ibitekerezo byabo kuko birushaho kutwubaka. ndabashimiye rero, yari Sentama. umunsi mwiza Mushakamba, umunsi mwiza bari badukurikiye. Mushakamba, mikoro ni yawe. urakoze cyane bwana Sentama. bari badukurikiye bose turabashimiye, mukomeze mugubwe neza.